Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani gledalci, dragi prijatelji. Mi smo evo već u drugom predavanju na temu Mesnevije. Kao što smo prethodno rekli, namjera nam je da napravimo nekoliko uvodnih napomena koje su nam vrlo važne za razumijevanje Mesnevije, a generalno i svih drugih tekstova. Danas bi se zaustavio, odnosno vratio na jedan vrlo važan princip kojeg prošli put nismo u dovoljnoj mjeri obrazložili. U stvari, preslušavajući prošli snimak, vidio sam da je ostalo mjesta da to još malo dopunimo, jer je zbog svoje važnosti. Ta tema zaslužuje mnogo više i od ovoga što ćemo danas reći, ali mislim da će biti dovoljno opet u jednoj mjeri da pripremi naš za iščitavanje tekstova i razumijevanje, pazite, cijele kreacije. Mi u islamskom nauku imamo različitih pristupa kod shvatanja kako je uzvišeni Bog stvara. Kako to da iz ništa dolazi nešto, iz neegzistencije u egzistenciju, pa tu postoje sporenja raznorazna. Teolozi imaju svoj pristup, filozofi svoj, sufije svoj. I to su nekako tri osnovna razmišljanja i tumačenja tog pitanja. Ta tema sa po sebi je vrlo zanimljiva, a i važna. Kao i tema, samo ću se nadovezati, iako nećemo o tome govoriti danas, jeste pitanje kakav je to odnos između jednoga i mnoštva. Kad kažem jednoga, mislim na uzvišenog Boga. Onoga kome nijedan oblik mnoštvenosti, koji je apsolutno čist od svega, savršen, ničim ograničen, čak i višim od toga da kažemo da je ograničen. Pa samim tim je i sve prisutan, jer ničim nije ograničen. Zato jeste i dole, zato jeste i gore. Dok je dole, on je i gore. Dok je u materijalnom svijetu, on je i u višim svijetovima. I tako dalje, i tako dalje. Danas bih ja ovdje pojasnio jedan vrlo važan princip kako Kur'an, dakle vraćamo se na Svetu knjigu, proći ćemo kroz nekoliko ajeta i pokloniti se, dakle, pred ovakvom savršenom riječju. Kur'an zna iznenaditi nas koji upoznajemo se, na koji način Kur'an opisuje, dakle, taj odnos između viših i nižih svjetova. Kako to da se bitak, odnosno egzistencija, spušta odozgo prema dole. Pazite, ovo odozgo prema dole je uvjetovano, jer mi govorimo jezikom materije. Dakle, mislim da je postalo jasno da želimo pojasniti, u stvari malo još više tu temu otvoriti, o odnosu viših zbilja sa ovim nižim zbiljama. Ili ono o čemu smo prošli puta govorili, kako to da, koji problem imamo mi sa jezikom kada želimo govoriti o višim zbiljama. Pa smo pojasnili, sjećate se, da jezik ima svoja ograničenja, a prije svega i glavno ograničenje jeste njegovo što nastaje u potrebama ovoga svijeta. Dakle, sve riječi, svi pojmovi koje mi koristimo u komunikaciji, odraz su naših potreba, odraz su potreba ovom našem materijalnom svijetu. Sada kako
jel, kojim jezikom i koju funkciju ima jezik sada kada govori o tim višim zbiljama. Ovdje bih odmah i napomenuo, istaknuo, dakle, jednu stvar, da smo mi osuđeni na govor, na riječi. A s tim da riječ i govor nije isto ono što i misao. Ali budući da mi čak ni kada ćutimo, kada smo sami sa sobom, kada razmišljamo, dakle ne sa drugim nego sa samim sobom, opet razmišljamo i te naše misli poprimaju oblik, poprimaju kalup riječi. Dakle, mi ne možemo opet mimo jezika. Nemam namjeru sada više ulazim u to, ali važno je da ovdje u ovom dijelu našeg predavanja da istaknemo, da imamo na umu da riječi i misli, koncepti ti nisu isto. Ali zbog tolike upotrebe i tolike sjedinjenosti između riječi i naših misli, mi to onako doživljavamo kao jedno. Nikad ne pravimo tu razliku. Da bi to opet malo bilo jasnije, da bi približio malo ovo, zar može biti, možemo pitanje postaviti, zar može biti negdje da se, neka egzistencija, da mi komuniciramo, a da se ne koriste riječ? Pa da. Primjer toga jeste san. Mi u snu, manje više svi smo imali neka iskustva, da ljudi shvaćaju i komuniciraju, recimo s drugom stranom nekom, bez da koriste riječi, već shvaća namjeru, onu namjeru koju druga strana želi da prenese, da iskaže prema tebi. Mi imamo također iskustva raznih ljudi ovdje danas, toga knjiga je dosta napisano, na internetu također možete naći svjedočenja gdje ljudi kažu zapadnu u stanja ili poprimaju ta stanja, gdje razumijevaju druge ljude bez da ovi išta govore. Sve to ukazuje da neke stvari mogu da malo i drugačije funkcionišu nego ovako ustaljenim redom, ustaljenom praksom, nekom koja je raširena, uobičajena, da kažem, na nekom normalnom nivou. Dakle, riječi i značenja nisu, to su dvije odvojene stvari, ali zbog tolike upotrebe, mi doživljamo tako sjedinjene. Kur'an, dakle, imajući ovo na umu, mislim uvjetno rečeno kad kažem imajući ovo na umu, ali Allah dželešanuhu kada se nama obraća, onda spušta, objavljuje Kur'an koji je u formi jezika. Između ostalog, za Kur'an se i kaže, Božiju knjigu, se kaže Kur'an zato što je on knjiga koja se čita. Dakle, htio sam da pojasnim način kako to iz viših svjetova se spušta u niže svjetove, zbilja egzistencija, i onda kako mi da odgovorimo, dakle, kojim je te više zbilje kada dođu u ovaj svijet, mislim kada i mi promišljamo, koristeći jezikom, kako da ukažemo na te više zbilje i koji je tu problem nastaje, a sve u nastavku onoga što smo rekli na prethodnom času. Najbolje je da vidimo šta sami Kur'an kaže za sebe. Znači, uzvišeni Bog u Kur'anu kaže u suri Isra 106. ajetu: "Wal Kur'ane faraqnahu litakra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila." I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti pomalo kazivao, litekre, da bi ga ti čitao, da bi ga ti kazivao ljudima. Ala muksin wa nazzalnahu tanzila. I prema potrebi ga objavljujemo. Dobro, ovaj prijevod ovdje u nekim dijelovima možda se ne bi baš ni složila, ali ono što nama jeste važno ovdje za početak je da Allah dželšanuhu
odnosno i Kur'an kada o sebi govori ovdje, kaže da je to knjiga koja je objavljena da bi ovdje u ovom slučaju poslaniku se obraća, da bi on nama čitao to, da bi kazivao iz te neke knjige. Znači, ta poruka koja dolazi od ozgo, ona treba da poprimi oblik čitanja. U suri Zuhuruf 3. ajetu čitamo: Inna ja'alnahu Kur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitab ladaynaha la'aliyyun hakim. Mi objavljujemo njega, želnahu Kur'ana, njega koga? Kur'anom, na arapskom jeziku. La'allakum ta'qilun. Da biste razumjeli, nadati se možda, jel la'alle, nadati se, moguće, jel, da biste razumjeli. Opet, dakle, vidimo ovaj se princip evo ponavlja. Kur'an se tako nama pojašnjava, dakle, svoju zbilju. Znači, mi smo njega koga to nešto, pazite, to nešto, naglasak je na tome, nastavku ćemo to pojasniti. U stvari, Kur'an će sam sebe pojasniti. To nešto mi smo učinili Kur'anom, znači onim što se čita na arapskom jeziku. La'allakum ta'qilun, da biste razumjeli. Wa innahu fi ummil kitab, a on je u glavnoj knjizi. Ladejna le'aliyyun hakim. U nas cijenjen, kod nas cijenjen i pun mudrosti. Le'aliyyun hakim. Dakle, Kur'an sam za sebe kaže, ja sam, objavljen je, da biste ga čitali, objavljen je na arapskom jeziku, da biste ga razumjeli, a on je kod nas, u glavnoj knjizi. Znači, Kur'an, jasno iz ovoga, ima tu dimenziju, odnosno ima taj vid egzistencije. Allah dželešanu kaže, on je kod nas uzvišen, visokom položaju i velike je mudrosti. Gdje je on? On je u glavnoj knjizi. Ta zbilja Kur'ana u glavnoj knjizi, znači to je ta zbilja, suština Kur'ana, koja kada Allah dželešanu odluči da dođe u ovaj svijet, ili ono kako sam kaže spušta, da spusti Kur'an kroz objavu poslaniku, onda on poprima oblik čitanja. I to na arapskom jeziku. Pa nadalje Kur'an kaže u suri Hud, 1. ajet. Kur'an opet govori o sebi. Elif lam ra, kitabun uhkimet ajatuhu, summe fusilet, min ledun hakimin habir. Elif lam mim, ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju. Ja bih ovdje sada imao, dakle, pozivam vas da malo pažnje ovdje posvetimo. Dakle, ne bih se složili ovdje sa ovim prijevodom. Samo malo pažnje jer je vrlo važno. Iz prethodnog ajeta smo shvatili da je Kur'an u uzvišenom mjestu, a on je u glavnoj knjizi. Ummil kitab. U glavnoj knjizi. U suri Hud Kur'an za sebe kaže, tu je knjiga, kitabun, uhkimet ajatuhu. Znači, on je thumme fusilet. Ovo thumme u arapskom, dakle, nikakve dileme nema, da označava hronološki redoslijed. Nešto je bilo, potom je to. S tim da u prijevodu vidite, ovo je knjiga čiji ajeti pomno nižu i od vremena do vremena. Ne, potom. Dakle, vrlo je važno, thumme, potom, nakon toga. Znači, on je prvo bio uhkimet, Kur'an je knjiga koja je bila uhkimet. Potom je ona fusilet. Znači, uhkimet, znači nešto što ima ehkam, čvrstinu, nešto što nema dijelova, pazite, thumme fusilet, a potom je podijeljen. Tafsil. Znači, ovdje uhkimet, naspram uhkimeta stoji fusilet. Dakle, da pojednostavim našim dragim prijateljima i cijenjenim slušalcima koji ne poznaju arapski, dakle, oni koji znaju arapski, mislim da je vrlo jasno, bez potrebe za neko objašnjavanje, dakle, ti ajeti su prvo uhkime, znači nešto što je imalo neki oblik čvrstine, bez dijelova, da bi potom summe fusilet.
ono je doživjelo taj tafsil u dijelovima. Dobro. Da to nije, dakle, jedno proizvoljno tumačenje, pogledajmo dalje šta Kur'an kaže. U suri Araf, 52. ajetu, časni Kur'an kaže وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. A mi ovu knjigu objavljujemo. Sada opet, pratite samo malo, لَقَدْ جِئِنَاهُمْ. Dobro, ovdje Korkut koristi prijevod. Ovo dži'nahu, mi smo ga donijeli, ali dostavili, objavljujemo. Dobro, sad možemo o tome razgovarati, koliko je to ovdje sad možda. Ali važno je, dakle, za razumijevanje da mi u originalu, u arapskom, shvatimo kako stoji. وَلَكَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ. I mi smo ga tafsilu, fasl činili, podijelili. Ala ilmin hudan. Dok bi, recimo, u prijevodu, vi kad gledate, to stoji koju smo mi kako mi znamo objasnili. Faselna znači dijeljenje. Fasl, tafsil. Sad objasnili, uvjetno rečeno, možemo i prihvatiti takav jedan prijevod, ali u originalu stoji faselna, kao što u prethodnom ajetu sure Hud, fusilet stoji. Uhkimet, ta knjiga je bila uhkimet, potom fusilet. Ovdje kaže, mi smo donijeli tu knjigu, objavili, faselna ala ilmi. I podijelili i objasnili, dobro, možemo ovdje i prihvatiti, dakle, i to takvo prevođenje, ali naglasak je, dakle, na ovom glagolu feselna, opet znači da je ta knjiga u dijelova. To, šta su ti dijelovi, to su ti ajeti. 6000 je nešto ajeta, koji dakle, taj ajet svaki za sebe, funkcioniše, on je ajet, on je znak, on je rečenica, znak. Malo ćemo morati ubrzati, da vidim da ovo bi nas odvelo i u mnogo šire analiziranje, koje sad nemam potrebe da opterećujemo ovako jedno predavanje u početnim nekim fazama. Ali evo u suri Araf, 52. ajetu, časni Kur'an kaže, u stvari u 53. dakle u nastavku gornjeg ajeta, هل ينظرون إلا تعويله يوم يأتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? هل ينظرون إلا تعويله. Šta, zar oni čekaju išta drugo osim tavila? To jest tumačenja. To jest onog značenja unutarnjeg njenog, razumijete? Ovdje je prevedeno, čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Na jedan način možemo prihvatiti. Ali pazite, na jedan način možemo, jer između ostalog to podrazumijeva i prijetnje. A zar oni čekaju išta drugo osim tavila, tumačenja, odnosno vraćanja tih ajeta na ono njihovo primarno osnovno značenje, koje će se na sudnjem danu otkriti. Aha, upravo to želimo, o tome govorimo, da Kur'an ima jednu zbilju koja jeste na nivou riječi, mislim tu egzistenciju, ne zbilju, koja odražava onu višu, gornju egzistenciju. Ovi što negiraju, Kur'an za njih kaže, zar oni ništa drugo čekaju, osim tavila njegovog, odnosno onog unutarnjeg batinskog tumačenja, šta ti ajeti podrazumijevaju. Opet, ovo pokazuje da Kur'an ima tu višu zbilju koja kada se spušta kroz svijetove, kada dođe do nas je na obliku riječi, slova, onoga što mi čitamo. Dalje Kur'an kaže, još na jednom mjestu govori lemma ya'tihim tavil, kada im dođe tevil, odnosno tumačenje. A od svih ajeta su možda dva sljedeća najjasnija u onome o čemu hoćemo ovdje da pojasnimo, podijelimo sa našim dragim prijateljima. U suri Zuhruf 1. do 4. ajeta Kur'an kaže: Hamim wal kitabi mubin inna ja'alnahu Kur'anan arabiyyan. Izvinjavam se, ovo smo već prolazili kroz ovaj ajet, da.
Mi smo ga učinili Kur'anom na arapskom jeziku da bi oni razmislili, a on je kod nas u knjizi glavnoj. On je kod nas cijenjen, visok i pun mudrosti. U sljedećem ajetu sure Vakija 77 do 80. ajeta časni Kur'an kaže: Innehu le Kur'anun kerim fi kitabi maknun la yemessuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Zaista je on, Kur'an, plemeniti, innehu le Kur'anun kerim fi kitabi maknun, u knjizi brižljivoj čuvano. Sam Kur'an za sebe kaže da on je u knjizi nekoj čuvanoj, i to brižljivo čuvanoj. La yemessuhu illa al-mutahharin. I dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. Da se ovo odnosi na ovaj Kur'an štampani u milijarde danas verzija, onda ovaj ajet ne bi imao smisla. Dakle, ne mogu ga dodirnuti osim čisti. A mi vidimo da ga svi diraju. A sam Kur'an kaže za sebe, on je kod nas u knjizi čuvanoj. Znači, ne može to svak dirnuti. Ko može dirnuti? U stvari doći do tih značenja. Ovdje la je mesuhu, dodirnuti u smislu doći do tih zbilja, do saznanja tih zbilja. Ko to može? Mogu čisti. Čisti, naravno, veoma jasno, dakle, ovdje dvije vrlo jake poruke. Prije svega da je Kur'an gore, u knjizi glavnoj, u knjizi pomno čuvanoj, i mogu ga dodirnuti, doći do njega, dosegnuti tu njegovu zbilju batinsku, unutarnju, samo oni koji su čisti. U suri Buruđ 21. ajetu Kur'an kaže: Bal huve Kur'anun mađid fil levhi mahfuz. A ovo je Kur'an veličanstveni fil levhi mahfuz. Ovdje kaže u pomno čuvanoj ploči. Gore kaže knjizi, još prethodnom ajetu kaže Kur'an je u ummil kitab, majci knjiga. Na osnovnoj knjizi, majci knjiga. Mogu ga dodirnuti ko samo čisti. Znači, Kur'an ima jednu takvu zbilju, znači osnovna zbilja Kur'ana jeste takva, ona je gore nedjeljiva. Ona je kod uzvišenog Boga jedna zbilja po sebi. Koja kada se spušta, kada prolazi kroz svjetove, kako dolazi, spušta se. Ona se prilagođava svakom svijetu, svakoj egzistenciji, dok ne dođe na ovaj svijet. U ovom svijetu on ima oblik Kur'ana, kojeg mi, dakle, s abdestom moramo, dozvoljene šerijatski gledano, samo s abdestom, znači čist, ali ove riječi su, kako se kaže u hadisu, Kur'an je uže, jedna strana mu je u Božoj ruci, jedna je spuštena, druga strana tog užeta je na ovom zemlji. I sada, pristupajući ovom obliku koji se čita, mi se držimo za to uže, koje je direktno vezano za tu zbilju, nematerijalnu, uzvišenu zbilju, koja je gore kod Boga, kako sam Kur'an za sebe kaže, u ploči pomnoj čuvanoj ili knjizi čuvanoj, tako, skrivenoj knjizi i tako dalje. Sada, naravno, čemu sav ovaj govor? Pa u nastavku prethodnog našeg predavanja, pojašnjavajući mjesto i ulogu riječi i mjesto, ulogu govora. I sada taj govor koji treba da nas povede višim zbiljama. I objasnili smo taj princip, neću se vraćati na to. Može se pogledati u prvom predavanju na snimku tome. Mislim, to je jedan dio tumačenja, to ima i svoje daljnje tumačenje, a mi smo, s obzirom da smo ograničeni, i naš cilj nije, prije svega, tefsir Kur'ana, već mesnevija, koja opet za sebe kaže da jeste tumačenje, ali nama je važno da mi shvatimo ovaj princip iz još jednog drugog razloga. A to je da sve stvari, pazite, kao što i ovaj Kur'an, koji sebe objašnjava ovakvim kako smo sad vidjeli, da i sve druge stvari tako funkcionišu.
Samo što Kur'an je Božja uputa, Božji govor i ona ima posebno mjesto. Šta govorimo? U suri Hidžr u 21. ajetu čitamo: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. I ne postoji ništa. Dakle, ajet je ovdje vrlo jasan i nedvosmislen. Dakle, vrlo jasan. Nema ničega, dakle, apsolutno svaka stvar, nema ničega, a da riznice toga nisu kod nas, uzvišeni Bog kaže. Interesantno je da se kaže da se ovdje riznice koriste u množini. Znači, svaka stvar ima svoju jednu tu riznicu. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. A od toga mi dajemo, odnosno tanzil, samo spuštamo samo onoliko koliko je potrebno. Bikadarin malum, određena veličinu. U stvari još bolje rečeno, određena veličinu. U prijevodu stoji ovdje koliko je potrebno. Pa dobro, znači koliko je potrebno. Ali kadarin malum znači određenu veličinu. A ta svaka stvar doslovno ima svoju višu zbilju gore. Znači ima taj svoj neki primordijalni oblik. Nešto slično Platonovim idejama. Ne isto, ali da bi malo približilo shvaćanju toga, nije loše se prisjetiti Platonovih. Mislim, učenju Platona koji kaže također nešto slično, da svaka stvar ima svoj arhetip, svoj uzor koji je u višim svijetovima. A ove stvari nižim samo su odrazi sjenke ili kako god sad to tumačili, onoga gore, onih viših zbilja. Časni Kur'an, dakle, ima i svoje učenja. Allah dželešanu nas poučava ovim ajetom. Dakle, nema ni jedne stvari, svaka stvar koja dođe u ovaj svijet, ona ima svoju riznicu koja je, znači ima taj svoj oblik koji je višeg egzistencijalnog oblika, koji odgovara onim višim zbiljama, a u ovom svijetu samo u određenoj mjeri. Zašto u određenoj mjeri? Meni je sad malo žao, vidim već da ističe na vrijeme za ovo javljanje, ovo predavanje. Da ne otvaramo, da ne idemo dalje, ali zašto se određeno čini? Pa zato što ovaj svijet jeste skučen, on je materijal, najniži od svih svjetova. I ovdje su sve stvari ograničene, najviše ograničene jer su sukobljene. Znači, materija kao takva ne dozvoljava da se jedna materija kroz drugu provlači. Ona svaka zauzima svoje mjesto i u dodiru one se sukobljavaju, tresu, prave trenje, gura sukobu su i tako dalje. Ne može jedna zauzeti mjesto drugo. Mi smo u najnižem obliku egzistencije. Svaka stvar ima svoje gornju sliku. Što je ovo važno? Ja sam na početku rekao. Ovo je vrlo važno, na primjer Kurana i ovoga sada zadnjeg citiranog ajeta, sure Hidž 21. ajeta, kako Kur'an objašnjava pojave u ovom svijetu. Dakle, onome što je, ja ću reći onome identičnome, što se i kako se u irfanu tumači. Jer u irfanu će se reći, u sufizmu, teoretskom, u praktičnom na jedan drugi način, da se Allah dželešanu manifestuje, da se svojstva Božija manifestuju, odnosno spuštaju iz viših u ove niže razine i ovdje se pokazuju se u ovom svijetu mnoštva. Dakle, ono što se potpuno podudara sa ovim kuranskim učenjem. Dakle, sve stvari tako funkcionišu. To bi bilo, dakle, opet kažem, dopuna onoga prethodnog tumačenja, s tim da smo sada napravili jedan korak dalje, gdje smo pokazali nekoliko stvari. Prvo da Kur'an ima jednu višu zbilju, a prema tome i sve ostale stvari imaju svoju višu zbilju i dolazeći ovaj svijet poprima ograničeni oblik, tačno određen oblik koji odgovara ovdje sada. A sve to, dakle, a naš jezik proizlazi iz tog takvog jednog materijalnog okruženja. Sad s tim jezikom mi treba da govorimo o tim višim. Te riječi treba da nas vode tim višim zbiljama, da nam pojašnjavaju i koji je to problem kada govorimo o tome. Mevlana
govoreći o čovjeku, da završimo, jel, da ne bude, da nismo se sjetili Mevlane u ovom drugom predavanju. Prošli puta smo rekli da Mevlana kaže za čovjeka da je on otuđen. Otuđen od sebe, od svoje zbilje. Kako je otuđen? Pa tako što ima lažnu sliku o sebi. U drugim riječima rečeno, on ne zna svoj uzvišeni položaj. Mi smo bili gore sa Ademom alejselamom kada su se svi meleci nama poklonili. Kada je Bog time pokazao melecima da je čovjek namjesnik Božji. Dakle, mi ne možemo zamisliti veći položaj za čovjeka. Gdje meleci čine seđdu njemu, upravo priznavajući taj njegov uzvišeni položaj. O tome ćemo, to je jedna od glavnih tema koje ćemo se stalno vraćati kroz ova predavanja, da bismo mi shvatili taj iskonski pravi položaj, koji u svakom čovjeku ponaosob pojedinačno postoji na ovom svijetu. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Allah dželešanu kaže, u svakom čovjeku ima udahnu taj božanski dio ruha. I upravo to je božanska ta čestica, to svjetlo koje čovjeka izdiže iznad svega. Kao mogućnost da se može biti namjesnik Božji. Što nijedno drugo biće nema kod sebe. I ta čestica je ona, to božansko u nama, nafehtu fihi min ruhi, i udahnu u njega od mog ruha, je ono što, zbog kojeg mi uopće možemo i razmišljati o ovim univerzalnim stvarima. Ta čestica u nama postoji, zbog nje mi možemo i razmišljati o Bogu. Da toga nema, mi bi bili ograničeni, uvjetno rečeno, kad bili možda kao neka mrtva priroda ili šta god, ali taj ruh je nas uzdigao tako visoko da mi možemo i promišljati o Bogu. Od toga smo mi udaljeni. To je ona suština i uzvišeni položaj čovjeka. Mevlana u onom poznatom stihu, bejtu svom kaže: Ej barodare to hamman andi šeji, ma bakije to ostohano rišeji. Gargolestan andi šeje to golšini, u ravbovad hari to himeje golhani. O, brate, ti si ista ona tvoja misao. Ti si ono što je tvoja misao. A ono što ostaje od toga, od te misli dalje, ma bakije to ostohano rišeji. A ono je ostatak mimo te misli, šta je drugo ništa osim kosti tvoje, kose i vlakana. Materijalni taj aspekt. Šta je to? Mevlana ovdje vrlo onako lepršavo ili oko stihu objašnjava tu veliku zbilju. Ej baradar to haman ondiš, ti si ono što misliš, a ono ostalo je to što jeste. Da bi u sljedećem stihu objasnio drugu veoma nama važnu stvar. Gargolest andiše to golšani. Ako bi tvoja misao bila ruža, ti si ružičnjak. A ako je trn, ti si onda ogrjev za peć hamama. Znači ono što nas suštinski obilježava, prošli put sam to i govorio nešto, rekavši da smo mi ono što smo naša svojstva, ovom ovdje bejtu Mevlana to na jedan drugi način kaže, iako je to na istom tragu. Znači mi smo ono što razmišljamo, ono što jesmo ono kako razmišljamo. I niko nam ovdje sad ne treba neki veliki duhovni učitelj ili ne znam ti kakav guru da sad on tebi govori šta si. Nek se svak sam sebi vrati. Dakle, jedan lahak pokret vraćanja sebi i pogled vidjeti kako razmišljaš, poimaš stvari oko sebe, ljude oko sebe, prijatelje, neprijatelje, kako prema neprijateljima. Ti si ono šta razmišljaš, kako razmišljaš. Malo pre sam spomenuo ove ljude kojima se daje ta mogućnost da vide ljude od njihove aure, pa onda kažu, po tom nekom unutarnjem batinskom gledanju, iako je aura jedan veoma niska razina čovjeka, ali
Ona odražava to njegovo biće. Pa znaju reći, čuli ste, kažu, vidim auru, kojeg oblika, koje boje, onda kaže čovjek je ljut, čovjek je veseo, čovjek je tužan, potišten, tako da. Dakle, to se vidi. Znači, naša misao, dakle, mi jesmo ono što je naša misao, ono što je naše stanje. A ta misao nije odvojena od toga. Ako je tvoja misao ruža, onda si ti ružičnjak. Ako je trn, onda si ti, onaj ogrijev za peći koji se potpaljuje, i tako dalje. Na kraju ovdje, ovo je bez imalo pretjerivanja vrhunska misao koja u velikoj mjeri određuje našu veličinu. Prenosi se da je u stazi rječitosti Hazreti Alija je rekao tu divnu misao. Qimetu kulli mrin ma yuhsinuhu. Vrijednost čovjeka je u veličini one stvari što voli. Vrijednost čovjeka je svakog u dobru koje čini. Ja sam ovdje pročitao, dakle, sada dva tumačenja, dva razumijevanja ove predaje. U svakom slučaju, dakle, kada bi vas neka upitao, dakle, ta jednostavna, prosta pitanja su nekad najbolja pitanja i nude najbolje i odgovore. Šta je to vrijednost čovjeka? Mevlana je sad rekao gore, ali evo, mi da se nadopunimo, da se vratimo na riječ Hazreti Alije koji kaže da je vrijednost svakog čovjeka ono što voli, ono što smatra yuhsinuhu, ono što smatra lijepi. U jednom čitanju postoji sad jedna dilema kod ovoga glagola yuhsinuhu, da ne opterećujem naše drage prijatelje i cijenjene gledaoce. Ima jedno čitanje koje bi se moglo ovako isto prevesti. Vrijednost čovjeka svakog je u dobru koje čini. S tim da, znači, činiti dobro ne može bez pozitivne ni dobre misli. Ali, dakle, oba čitanja, oba razumijevanja su na svom mjestu vrlo, vrlo zanimljiva. Ono što Mevlana kaže, ti si misao ona koja jesi. I ne možeš ni dobro činiti ako nemaš te plemenite, lijepe misli. Alame Džafer Taki, jedan savremeni veliki, kad kažem, znači prve kategorije, ovako ružno je malo reći, ali filozofa, mislaca u Iranu, koji je preminuo prije 20 godina. Eto, ja sam imao sreće da ga vidim u nekim poznim njegovim godinama, brzo je nekako i umro. On je nama zanimljiv između ostalog što je i napisao jedan komentar na Mesneviju, ogroman jedan komentar od 40 knjiga, između ostalog naravno. I on prenosi anegdotu koja nam je vrlo zanimljiva, s kojom završavamo danas ovo predavanje. Bio je u Europi, u jednoj verziji vidim, prenosi se da je bio u Danskoj. On inače poznavao francuski jezik dobro. To je bio čovjek, dakle, tog kalibra koji Bernardu Levisu u Francuzu, poznatom misliocu francuskom 20. stoljeća, upućuje jedno pismo po jednom pitanju filozofskom gdje ulazi u dijalog s njim, gdje nastaje jedna korespondencija iz koje kasnije su i štampali jednu knjigu, korespondencije između njega i Bernarda Levisa. Znači jedna takva gromada koja je učestvovala, hajde da kažem, u svjetskim tokovima misli, razumijete? Znači čovjek treba imati tu snagu da uđe u dijalog, jedan takav dijalog. On kaže, ja sam bio na jednom međunarodnom kongresu gdje su bili većinom sociolozi i tema je bila čovjek, vrijednost čovjeka, antropologija i tako. I naravno, to su veliki skupovi međunarodni, velike sale, okupljeni su veliki mislioci, sigurno probrani, iznosili se mišljenja, teze, izlaganja, radovi itd., dok nije došao red na njega i on je, valjda, sad možemo razmišljati o njegovim razlozima, izišao je valjda ili umoran ili štali ili kako, ali on je rekao, mi imamo jednu predaju našu svetu u kojoj se kaže kimetu kulli imrin ma yuhsinuhu. Vrijednost svakog čovjeka je ono što smatra lijepim ili ono što čini od dobra.
I vratio se na svoje mjesto, kako je to rekao, kaže, cijela sala se, kaže, digla na noge i aplaudirala mu. Da je, dakle, anegdota je novijeg datuma, vrlo je zanimljiva, da je ona i našla, dakle, odobravanje u jednom takvom međunarodnom skupu, što je svakako zanimljivo i lijepo. Dakle, Mevlana kaže, ej Boro, dare to haman andi šej, ma bakije to ostuhano rišej. Do idućeg puta želim vam svako dobro i da vas nađem u zdravlju i sreći.